Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut berbelasungkawa atas wafatnya ulama karismatik, ulama besar Nangro Aceh Darussalam, Abu Tumin. Petang tadi mendapatkan kabar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan almarhum, keluarga yang ditinggalkan, diberikan Allah Subhanahu wa taala sabar, keluarga, murid-murid beserta seluruh jamaah. Kita tetap mendoakan almarhum ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu wa aslihu bil ma'i was-salji wal barakah min al-khataya kama yanqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa alam khairan min ahlihi wa qina min fitnatil qabri 'adzaban nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al ahlahu wa dhurriyyatahu min as-salihin من الصابرين والصالحين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.